Hello, I giving baboy na may rakpam. Nahanam pamas li sorgi wapaw ta na bagida maglakpiba ang sige magkatagachari. Agi prathna di nahak na takdir ba wapaw ang sige mapal na isor buhay na nungsiba amasung mahaki mi aduga mahaki singlup buhay na nungsiba sini. Diba ehak na nahaki na pamda nolukchoning ba dudi nahak na takdir ba wapaw asina. Nahak na nahaki singlup ta pipam thok pa nahaki commitment amasung nahaki singlup ki luching ba singi makapon pam thok pa adugi mahuti silhan bigano. Adu ba wapaw sige mapal na. Nakagising lupa hinanong siba, nakagising lupa luching musing buhay hinanong siba, at quite maruoy na, isuri matik mga na magtihing ba punsi na chakot pa adu, eki pratana ni. Ibang umaki wapaw, taminas. Ephesians chapter 2 verse 11 to 22. Please put your one hand at Matthew 5:9 and please open to Ephesians chapter 2 verse 11 to 22. Marmado na ko ningsingo. Matamamada na ko hakchang gi marida atopa jatsing oiduna ni khutna hakchang na semba un kakpa kauraba makhoina na khoi un kaktaba kaurami. Matamadu na koi Chris yauramde miribak machang oiduna Israeli leibak macha sing oramde na koi wasak bagi walep na batsing aldagi mitop orami asala ramde amsung tabang pan isor yaudun rami adu matamamada lab rami na koi bu Chris gi igi mapan haujuti Chris jisuda naknahale mamdi mahak masamak ai koi gi ingthabani mahak na ani adu amata ohenduna khaina bagi mayagi pharang adu thugai re masi yekna ba adu haibadi wanya thang da leiba yathangi patham sing adu mahagi hakchang da manghanduna masamak ta ani adu anaw mi ama semduna ingthaba semnaba amasung yeknaba adu cross ta hatuna ani adu hakchang amata oina isorda mahagna taisinanabani mahagna lenglaktuna labna lermana khoidasu nangna leramba makhoidasu ingthaba sandogle maramde maki mapana ikhoi animak thawai amada ipagi mafamda changjabam phangjai aduna hojik na khoi amuk hana mitop amsung miribak macha sing oidre adugi mahuta na khoi aseng ba misinga nagrik amasung isori imungoi na khoi pakon chatpa mising amasung wa tak thokpa mising gi yumpham mathakta sagat pani jesu christ masamang sitheki athoi benungni mangon da yum apumba du mafam chana chansinduna ibungoda aseng ba sang oinaba sagat pani mangon da na khoi busu thawai gi mpalna isor gi lepham oina sagat minabani Nasigi mapam Matthew pandu mga pada mapanang lupi. Matthew chapter 5 verse 9. Ing thaba purak pasing da Yaiphabani maram ni makoy bisorgi machasing kawgani. Ing thaba purak pasing da Yaiphabani maram ni makoy bu isorgi machasing kawgani. Prathana tos isorgi matingis. Paisor Kunagi why the luxury. Nagi to watch with the book subibagi mapana ko tambi. Proboy koi da apik pa angang am tambi gum tambi. Nagi wagi ning thijab jai koi da utpi. Ai koi pap utpi koi ason bu utpi. Chris ko utpi. Nagi why is nang asiglimita ai koi amamgi punsi da hangna oi hanning ba punsi ingthaba pibasing ingthaba purakpasingi punsi adu mayek singna tambiyo aikona pungning hongodo papsing gi pungning hongna bagi damak apamba musung pangal do aikoi pinabi lugo khibna sana pasu krista ingthaba gi ningtho ma ki sakam da khibon thokpi afum dagi mateng ni sari aikoi mateng pangbi ai hak mateng pangbi jesu christ gi ni jervani amen no mai ni guningi hanjan ta ba do gumna Yaiphabasing amasung harabasing hain haiba adugi tangkak adun Jesu Christ na Chingthakta Tambiba gi ihan hanba saruk aman. This is the first section of Christ's Sermon on the Mount. Adug hairiba si Krista ningthona mahaki ningtho leibakta leiraba maki mising oiraba aduda maki manaising aduda maki ningtho leibakta makhoina magi mi oina karmaina hingani haina haibadu tambibani. Here in this Beatitudes, Christ the King declare
the kingdom lifestyle to his subjects, his servants. ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ. ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯅꯠꯇꯕꯁꯤꯡꯗ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ. ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡꯗ ꯀꯔꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯤꯡꯒꯗꯧꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯟꯖꯤꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯍꯧꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯔꯥꯎꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯒꯨꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜꯗ ꯀꯅꯥꯃꯠꯇꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯒꯗꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯍꯦꯛ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯛ ꯑꯣꯏ ꯍꯦꯛ ꯀꯥꯎꯒꯜꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯠꯇꯦ. ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕꯗꯨꯅꯤ. ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯁꯦ. ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯁꯣꯔ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯒꯨꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯒꯨꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯆꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ. You will not become Christian by doing all of these things. But you can do it and must do all of these things because you are Christian and we are Christian. ꯑꯩꯈꯣꯏ Christian ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯁꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯟ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯨꯗ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯍꯤꯡꯒꯗꯧꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ verse 3 ꯃꯊꯪ ꯌꯦꯡꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯥꯏꯁꯤꯡꯅ ꯍꯤꯡꯒꯗꯧꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯊꯪ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯄꯥꯟꯕꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯏꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯎꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯇꯣꯉꯥꯜꯂꯦ. It is quite different from the demand of the worldly kings to their worldly subjects. ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯄꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤꯡꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯄꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯏꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯍꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯕꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯅꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯤꯡꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯈꯦꯠꯅꯩ. There is a very peculiar difference in each of the Beatitudes. ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯒꯨꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯎꯕ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯉꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯅꯠꯇꯦ. ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯅꯠꯇꯦ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ verse 3ꯗ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ? ꯊꯋꯥꯏ ꯇꯣꯟꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯏꯐꯕꯅꯤ. ꯊꯋꯥꯏ ꯇꯣꯟꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ. ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯀꯞꯄꯁꯤꯡꯗꯨ ꯌꯥꯏꯐꯕꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯈ꯭ꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯇꯞꯄꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯔꯥꯝ ꯈꯧꯔꯥꯡꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯥꯟꯕꯤ ꯍꯩꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯌꯥꯏꯐꯕꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ verse 3ꯗꯒꯤꯅ verse 10, 9 ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯁꯤ and for that matter verse 12 ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏꯗꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ. You have it all or you don't have it all. ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯑꯃ, ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯩꯕ ꯑꯃ or ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯃ. shift 9 खाइदोगा Monday to Friday की थबक सुबह की टाइप टा ऑफिस पुंग मापने माँ की थबक सुबह की टाइप अशदेन शिबो नशी तो अशदेन शिबो अदु की मोंग दो नत्ते हायर बसे जिसु क्रिस्टा की मना खुदिंग मक्सिंग क्रिस्टियन खुदिंग मक्सिंग दा क्रिस्टियन अमगी पुंसी दगी मयेक सिंग उदब मपुंग फाना उदबदी है अदु उफम ने थोपंग आक्तने मन देखो खंगे थाजब ओइब तारगसु ईश्वर कनबीरब धर्म चेनब सिंग ओइब तारगसु आइखोय पापी सिंग अदु मोइरि we are saved sinners we are Martin Luther की वो हाइदा simul justice et peccator आइखोय से मिकु पुंजांग मेके धर्म चेनबा अदुगा पाप चेनब मी सिंग सुने खोय से ईश्वर जिसु क्रिस्ट थाजब भी मपालो धर्म चेनब ओइरे अदु खोय पाप की ममु लेरि अदु खोय पाप तौवे खंगना अमसुंग खंगदना अदुगा हाइबा सि क्रिश्चियन सिंग दमकते ओ खोयदि मपुंग फादबनी अदुना आइखोय पाप तौरसु ईश्वर कोपी दोले अदुगी वाकल सुंगलै लैरोय आइखोय पाप तौबो ओइथोय आइखोय पाप तौवे हाइबसे खंगबना मरम और क्रिश्चियन सिंग अदि जिसु क्रिस्ट द हेन चनसन मरम अमने जिसु क्रिस्ट द हेन चनथोंग मरम अमनते अदुगा पाप तो निंगाय लोन बगी मरम अमनते Christians knowing that they can sin and do sin runs to Christ and it's otherwise. This is not a reason to take sin easily or lightly.
asigi achumba sina aikoi pap chen aikoi dharma chen ba tar su pap chele haiba ase license amana te Christian sing dam pap to no bidam adubu Jesu Christa da chenselaga pap gi pungning hongna ba gi dam ka license ne. It is not license to sin, but it is a license to run to Christ and flee from sin. Aduna mafam se verse 9 se gyan tan na karamai Jesu Christ ma gi verse 9 se yo rebe no ha do gyan tan na logical connection de ko yeng se verse 3 de gi ko ni yeng do ko na thawai ton ma sing do ko na thawai ton sing isor gi mang na ma ko gi thawai gi lai be sing do mapung phana mayek sing na true self. They know their true self, and when the Bible talks about true self, we are utterly poor. Ai ko aduki mati kang khagi upun dagi hena su lairaba isor gi mang the lairaba missing haiba thawai ton ba sing adu na isor gi mang the lair haiba khanglaba sing adu makhoi gi nung da su makhoi gi mapan da leba pap sing amasu makhoi na lan thengnari ba amasu makhoi na ningkha tambadi pamba adu gu ningkha tamni ba pap sing adu na maram organ makhoi teng tha na oi aduga makhoi pap chen ma sing ni aduga pap tauba oithok e aduga pap sing pungning hongdo pap sing ri khangba na maram oiraga makhoi thawai to nom sing teng thana oi ba aduna makhoi pungning tap sing ohel thaz atopa mi singa lona matam adu atopa mi singi pap sing amsung pung phada sing adu tambiba takpi ba semdo pibe matam da aduga haiba pungning tap laba mi sing aduna makhoi asi pa adugi ningkha tam moi khorang ba adum leibena maram oraga makhoi dharma chen ba makhoi khorang pap khorang de aduga pap papi or mana pap to bom thok ne asi wakhal laite adu dharma chen bad oni pap amate adu punsi mai hing yamna khorang adu dharma chen bad now kari ga mo dharma chen mo khorang ido koi pap chelem sung pap chen mi sing ne amsung lai hab khang gi mam adu har ba khuding mak sing har mi sing har ba Christian sing adu na chan bi he sing they are merciful adu har ba chan bi he ba thaja ba sing aduna makhoi ason masing khangi makhoi kan haiba khangi makhoi gi ason ba jaga khoi masin khangi makhoi pap to bo oithoi haiba su khangi adu dharma sem gi su khaurangi adu hai adu atop thaja ba sing da su lei haiba makhoi khangna maram or ga dei makhoi thamoi sem mi sing hoi they are pure in heart adu hai ba thamoi seng ba sing karamba missing masagi pap mek sing na khangba masagi ason mek sing na khangba masagi lai ba du mek sing na khangba dharma sem bu khaurang ba hai ba thaja ba khuding mak sing adu hai ba du tang na pukning seng ba thaja ba khuding mak sing isor gi mati ma adu bu pamba adu isor da khaktang tendam lib adu ba thaja ba sing adu ingthaba purak ba thaja ba sing adu ga hai ba sing adu Jesus Christ na Yaiphabasing hana kauris ubra sig logical connection se you missed one you missed all samsam hai ba oi ba tar ga di ai ga ngayak tang wakal ma sagat pi lik marugi mari ma ngon do pure asagi verse karmaina work to yan hai ba oi ba tar ga di ngon lik maru ma pure lik mari ma marugi ko ade maru mayam sing ni mak nang apam ba ma khal apam ba dong nang lik to thal pa matam da nang ne apam ba pot nang pai hawe du bu kai nang mangi do lik tu ma pulap mangi. That's how it works. You have this all or you don't have it. Christian amagi putsida hairiba gun sing se upham to yapham to aduga hairiba asima aikona nongaji huni yankrab adugumna Christian amagi achumba mark ne and thaja bichil now sing a corporate labor thaja behind like missing kudimak sing adu thaja natabra haina haibudu chang yengna bidam aduga nangam sungai punsi adu thaja bagi punsi hinglibra hingdabra haina habu chang yengna bidam mak Jesus Christ na tambiba asigi Yaiphabasing amsung harabasing ki gun sing asida chang yengbi because this marks a true believer. Nadi text ang se adu itarani verse 9 sida ingthaba purakpasing or say ingthaba pibasing ariba maiti long translation adu ingthaba pibasing ingthaba purakpasing ani modum season adu me kaya Jesus adu Yaiphabasing asigi wahai se Jesus Christ gi matam da lemba Jew sing aduki matik angak pachang na batokon machumba mane amne Jew macha sing di kari khale haiba oiba targadi makoi gi wakhal da makoi na ngai do messiah ni abhishek to birba isor dagi khandok laba makhoi bu makoi minai na thang ni kanbi gadoba mi man makoi na ngai makoi gi messiah
aduga Jew sing sina su Jew na taba jati atoba jati sing yam hanthana yengi aduga makhoi wakhalon se kaino haina haiba oba taragadi Messiah dona lakpa matamda haiba isor khangdaba isor gi mina taba Gentile sing ase asegi jati sing se lan tauraga loina mak kari haigani maithiba piraga mogi makhada thamba adu mogi wakhalon Messiah lakan tawni haiba wakhalons. But here's Messiah. Asigi Messiah sinadi. Jews in expect the Messiah do not. Adu Jesus Christ isorgi lakpa Messiah sinadi adu they hire. Langi wan they man is tawse. Magni ning tholebak tabang panama establish over of course ma tawkre. Jesus Christ say magi misina ngaiba ning thaw adune wasak pa ning thaw adune mahak pok matam mahak lae mag baptism to matam hire ning tholebak adu sangare haure adu gman magi seboxing kauba haure magi missing adu ma Tambiba haure adugi ning thaw adune adugi ning thaw adugi Messiah adune man ing thaba purakpa sing adu Yaiphabani lan tawbugi matang man hire. So this is a peculiarity of this beatitude to the Jewish audience. And because they hope for Messiah to conquer the Gentile nation through war. But Jesus declared blessedness upon those who are peacemaker. Ingthaba pibasing, ingthaba sembasing, ingthaba purakpasing. Jews na matamda Jesus Christ matamda Jews na asa tauba character manate asigi character se asigumba wahi se aduga tabang pal asidasu lalong haibasing langi mapalna subnam sasan paina bagi damakta wakhalon laibanga merandi power healing in matik ngamba hen bagi wakhalon sida dele adu butha basically inausing Jesus Christ ning tholi bak isor ning tholi bak ta adugum na chatnate. That is not the way how it works in the kingdom of Christ. It is the peacemaker who is blessed. Ingthaba purakpa sing aduni. Yaiphabasing. No oiba targadi. Now, Jesus Christ ingthaba purakpa sing say Yaiphabani han hire. Ingthaba purakpa sing kaina ko yeng minagani. Adu ingthaba purakpa sing kana nattab no dohane ko yengs. Marami karino haiba ngambo oiba targadi kana no haiba ngambo oiba targadi kana nattab no haiba ngambam doy. So let's look at first thing. Kana ingthaba purakpa nattab. Ihan hamdi peacemaker are not easygoing men. Pangyayaba. Aingonda jo hobirakanu nangonda jo hojaroi. Mai mathauda yengrakan dum laisi nangju nang imung ni aiju ai imung ni nangju nang nathau ni aiju ai ithau ni aduna gyan dan dum lainasi ai khanaba pamde chainaba pamde sanba wayandraba matam ni aduna mai thokpa. Let's mind our own business and let's do it. Aduna the ingthaba purakpa sing do. Easygoing men are not peacemaker. Pangyayaba. Ko adudagi di kari haigani ai di khana chayaning de aduna nang na chume dum chumam nang lale nang hiding bado hairo kadun asri ji yena dana adugum mi dunate ani subade de peacemaker are not person who seek for peace at the cost of truth. Achum bado yon thoga ingthababu phangadi sabu saunadradi khatpu khanadradi adugi wakhalon du leiba missing ate. Now asem we have the target adugum mi missing the achum badu yon thoga achum badugi namadu da loinamak lang thoga loinamak thadoga nungsinaradi yare ingthanaradi yar asi sinane Manipur khaktang natana taibang pang hom kudum ta leikraba Christ gi singlupta khwaidagi achowa yaikhai oriba mi missing se. Very high. Always Jesus. Yes, say yes to Jesus, no to doctrine. Jesus unites, doctrine divides. Jesus Christ na amta punsin mani. Doctrine na mi khado khan mani. Doctrine ki matang wari sanagumji, theology ki matang da wari sanagumji. Nang thaja badum chumamni en thaja adum laisage asida adum laisi nungsinana
Maramdi ko isori machanasing ni. That is not Jesus is talking about here. Adugumbagi makhalo na siya wari sanay. Adugumbo na te. Ako makata na ingta pa pibis ni kana han yang pudo ko hena makes ni yang pang. Ihan han ba de. Asigi ingta pa purak pa sing se. Isorgi achumba do. Yon tuoga. Isorgi achumba do yasin na ba puraga. Ingta pa purak missing natte. Isor na hoy habidu hoy de leba. Isor na mind habidu mind leba missing do nisis. Oh yang mina kre. Kanano sige ingta pa purak minat tabado. Makoy je pangyayaba pangje chatpa missing do nate. Nang na thau zo ai ithau tau jage khana gumsi adugi de nate. Aduga achumba yon thoga ingthaba tanu missing sunate adu oiba tari who are these peacemakers kanano asigi ingthaba purpose samsung high oiba tari Jesus Christ glona these are Christians are peacemakers ingthaba purakpa sing se Christian oigedabane by default adu aseng mane adu oipham thokpane adu bu thamoi kaning ngadi singnum singi manungda Christian singana laikraba khudimuk sing asina ingthaba purakpa sing oibagi mahuta ingthaba thugai basing gi punsi hing ingthaba thugai basing makoi wahaina makoi gi punsina makoi gi wangang na makoi na thasda basing lone bagi mapana makoi na atopa kanglup amada lone ba khuding mak sing adagi mapana ingthaba purakpa gi moto ingthaba thugai basing oi aduna hojik matam na maroi na Manipur Christian sing the ingthaba purakpa ne haina haib matam da nakong na changdo non believer amata leite adu be sure you haina haib the yings kanama kois hoy Christian adu karma Christian yan hamade asigi ingthaba purakpa singse yan hamade there are people who are at peace with God isorga ingthaba leiraba missing papa musung elrana maram muraga आपकी दंदी अमसुंग Satan gi minai oibana maram moraga pab musung elrana sibana maram moraga ai hoi sor yeng na basing adu hoi oiram ai gona Jesus Christ lacting matam mata Jesus Christ yaw jing matam mata oining boy be Christian gi community de polok pa yai adu ko polok pa matam da mingdo Joseph korok pa yai or Peter korok pa yai or Samson kaugera Ruth kaugera adudagi di kauning ba ming loina mak kauwe Christian gi ming ama pa ene Christian natte ipa pastor oi ipa missionary oi adudagi di ipa evangelist oi adudagi di ipa church ki secretary oi ipa committee member dia wi ipa elder ni adu oi haina ke Christian oi have ka su leite hoi Christian family de polok pagi tongjeba mayam le adu tongjeba mayam de mar Christian oi have ka su leite there is no such thing as Christian nation adu hairbasing oining bo oiba targa su polok to kari no bai pap chen mo ne pole aduna isori yekna basing oi ne pole isori yadaba sing oina pogle pap chen bo khuding ma Christian family de pok bo oigera missionary gi macha oigera taibang pa mis mi ne polok rab khuding mo sing Christian no kanam ta polok te pap chen ba amoi ne pogle aduna ai khoi pap chen bo oiba maram na isor ko yekna bane adu isor musung khoi ai khoi gi mar te ing ta ba leiram de matam da kanam ta pap ken mo ni si bane Nangamasung ay sibin matik char missing. Isor gi dandi phangang wada missing actene. Nangamasung ay ase isor ay khoi ga isor gi markta leina ba mari ingtha bagnati adu lanjao ne. Ay khoi na khaktang isor gi mayukta pap sing dawna adu isor su ma ki aseng ba dharma chen ba achumba khuding mak sing adu golana ma ki asau ba adu ay khoi da haithana ba ngai ga leiba adu gumba isor ne ma ju. We were at war with God while we were without Christ. Christ yaw ring matam adu haiba lan adu losan bang amna bagi pangal lang amasung ngon amata leiram de haiba lan adu aseng bagi tawbo iba targa di kare Bible pap ke to mandi sibane adu lan loy bagi phal ne whenever we have war with God
God always wins. Isorna adum ngamni. Adu isorna ngambo oiba taragadi karipigani the wages of sin is death. Sibane. Adu nangamusung aini isoramusung akogi marakta labor lana aduna maram or akone pangamagadova akone pangagadu hiram akogi karagani takmal adudune. That's a medal that we were about to get because of our sin, because we were at war with God. We sort of marking nung mag amak tangar macam nupa Yesus Kristus thabrak pagi mapalna ekhoibu kan bi adagi aduna ekhoina efisa badu ani dagi pamina khibadu Kristus Yesu adu nang amasung aigi mahuta taibang panba asida aikhoigi damakta aikhoigi pap ki usil oina aikhoigi damakta dharma chamagi punsi hingnanaba amasung aikhoina sigidoba taibang pap chinbagi masidu sinabagi mahak la akam mahak sikre adu khumni subu numiti hingale adu mahak adu aikhoigi ingthaba oire aduga mahak na khodi ingtaba sondoi magi apaba wapau da nang amasung aikhoina tare aduga haiba papa wapau da thajabagi mapal aikhoina tawa apaba thabak amatagi mapal nataba aikhoina tawa Tabak amatagi mapana tab aikhoina tawba ngamba amata na tab adu Kristna loibikraba achouba thabak adugi mapana adu thajabagi mapana Kristabu thajaba thaujal adugi mapana nanga amasung aikhogi marakta ler malan adu Kristagi balidan amasung ma hingatpi adugi mapana loisangre. So, who is this peacemaker? This peacemaker is the one who are at peace with God at first. Yan hanbadi. Isorgagi marakta. Ing tabaler Krista gi mapa adu haiba mi sing ase hai ing thajaba sing ase adu ing thaba purak pa mi sing ase taibang pan ba makoi ni hingba matam da yengba miyeng khuding mak sing adu haiba fundamental truth fundamental standpoint ase yeng mi sing people this peacemaker are the people who looks things around them from this fundamental or foundational standpoint, that is peace with God. Isorga Lainaraba ingtabagi mari adudagi taibang panbada laikraba ima ipandagi haraga ibungam hangna thambikraba singmanung thambikraba ichil inaw singdagi hauraga aikhoida lalakpa mi singdagi hauraga aikhoina nungsidaba mi singdagi hauraga aikhoina leb isor khangdaba kala kaidi haro khudingmak singda isorna magu thambiba jaga sing amasung magi akoiba khudingmak sing adu isorga mahak lainaraba ingtabagi mari adugi mapana loinamak yangpa mi adune simis. He looks everything and all around from this spectacular lens of having peace with God. Do oibadagadi. Haiba ingthaba purak pasina isorga magle lainer ingthaba gi mari du yang po oibadagadi kai no man to what do peacemakers do kari to ma yan hamadi adu magi ming china ingthaba purak pasing asina kadu makoi ingthaba purak they bring peace, they make peace. Ingthaba seme ingthaba purak. Now asigi why is wakang ngatang tobi ingthaba purak pa hain haibane purak na bagi damak tadi tabuk suba darkar le. It's an active involvement, active working. Ngairaga leba automatically ama lakhangaduba switch button ama namkhraga dum masana dum lakadu ama nate tabuk suba khar mathau tai tabuk suba mathau tai hotna mathau tai adunubu peacemakers ingthaba purak fasing han harini karma mo ko ni ingthaba purak pase makoi wahai dagi dugu makoi gi by their conduct and by their speech they bring peace. How? Makoina tawbo thabak khuding mak sing asina makoina label mafam khuding makta ingthaba yenthok mi sing oi ingthaba pithok mi sing oi sam na haiba oiba taragati saunaraga leram ani gi marakta hair ingthaba brokumis changba matamna Saunaramiba anido somehow or some way sangdainabagi tangkakta lakpa mo oigidawne asigi ingthaba purak mission changi ba jaga khudimok sing mang ingthaba yele mai yen basatin mana chalibase khara saunaraga le ma changubagi hena saunasan giba adugumba nupa manate adugumba mi manate
aduga magi wangang sangang khudingmaksing asina sanriba wari aduda maisa hen hapadagidi mangalen hapmini. How do I say this? Argument mayam tawrakpa matamda kari haigani paurod haibagumna ayingba paukhumna asawba maimutne adugumbani magi wahaisings karamba matamda wa ngangani karamba matamda wa ngangoi karam haina wa ngangani asigi situation de ngangbe wana kaino ngangbe da wana kain haibu khuding mosing de isorgi wahaigi mapane isorgi wahaina guide tor isorgi wahaina semaga isorgi wahaina kari haini chajumdagi chamana chumthoga cha hairakpa gumna magi wahaising du haiba adumai tawsanaba amata yaudana now again I could khanga dobodi haiba man tawgodi magi thawong sungang wa khuding mosing de apasazaba masit amata yaudi marni mado kaino Tamoising minima. Isorgi mang tamoising mini. Maki or the makes in Kangmini. Adum as a tosan nabagi zaga amatleti mangonda. A saying but concern gluna. A saying but wakalda. A saying but tamoida. Mahaki mitmang leba problem adubu aduga trouble adubu aduga gyandana kulimosing adubu loisalaga inkaba purak ngi khorang bagluna na wangang bamusung punsing ba mi adugi punsidun sise. This is how he lives and this is how he speaks. Ado harb intaba purakpasing asi thalbe isil jaw nangamasung ai oigedobani harba se aikoi gi punsida pakkadobamne again amugana mapung phana aikoi oiba ngamdaba yai adubu harba si aikoi lepham thoi asida hangibu wangsing se nang kayam intaba purakpami nang intaba purakpagi level kayam wang edu maru ene nate Jesus Christ mafam sida harba se nang intaba purakpa mira nangamasung ai intaba purakpa mira adune Singlup ki thadab bechili inaw sing marta mari sangdana rakpa matam nang amasung changki mafam aduda haiba mari sangdana ba adu nungsine brom onthorak pura adu solution ama lakpa natraga nang amasung changragana hena poto hena chawtho khalak pura Naki nafam the council gi the makta adu isori why the council no bidang lakmi the nangi manaka lakpa matam da aseng bagi oi isor the sengbat ba thajabu sing bene nungsi ba adu gumba punsi adu mahi yan ba adu gumba punsi du uba phangba maong da nahaki why sing adu oibra natraga na nangon gi council no bla isam sam hai boy ba atopa mi amana atopa na ichil inaw amana nahaki nafam da mana nungai ta mi amagi matang da nangon hai bla isigi Napam no the council car low began a lakpani, I see it's now say no white about curly, Adubu, I say, organic minute, Adubu, I magi, mapam the mag, some tone of a palm, cock number palm, is or Adu is animal palm handline. Adu hybrid and my story in a hybrid madam, my serving the hybrid madam. The instead of Asita, whatever is sorgi, wahagi, matungin as mine to what I pag and hybrid. Kai dong salagang asay ngang ibuwa men miwang ang rom loy na monto educate nang the uttabi abre eta tawdobi abre adu gi thabak da mai the gi hajan bagi ta adu mong na tobo oibatai tha da inausing that is not what Jesus means here samsana ma fa ja har kan han hai oibatai gi nang amasung ai gi punsi adu nang amasung ai gi ming se palakpa matam da mi sing ai khoi da gi uba phanga do bodo yamna pikna oibatai su madi ing thaba pambani aseng ming thaba tawsan na nataba adi ing thaba purokuni do kari da magun ing thaba purok missing san ing thaba purok missing or is it why are these peacemakers I can think of only two reasons anikata yan here's this number one Makoi I koi haiba intaba purok missing asina oi akoi be thok liba awabasing anabasing aduga problem sing trouble khuding mak sing gi haurak pham se maru oina pap takin have makes in kang akoi efisada papa matam na kan akoi yekna ba sing adu ichil now sing na te han makes no utpane pon Aikoi yekna badu diabol. Aikoi the isona pine be Christian gi land pizit adu diabol ga land thing na bugi the maktani. Aikoi gi ichil inaw singa thang yan na banate. Isona singlu manung the thajab sing han like rab sing adu ga land thing na bugi the maktanate. Adu ne pol yan make singan bada. You see? I am aikoi yekna ba sikana ne haina khale. Ichil inaw sing problem ni kana no sile now sing
Problem ni kan ai gi nupi, problem ni ai gi nupa, problem ni kan ai gi icha, problem ni kan no ai gi marup. Right? Ani yeng na bin kan han ure, ai gi nupi do ai yeng na bon urpa hore, ai gi nupa and ai gi icha. Adu gi ai thaza bisil inausing. Uber problems eh. Primary cause of phang the maram oiragane. So why are the peacemaker? Peacemaker has the first reason they know the primary cause of every troubles and sorry states of the world is sin. They know their true enemy is not their brothers and sisters around, but Satan. That's what Paul made it very clear in Ephesians. The Lord has given us the full Christian armor to fight Satan and not our fellow brethren. You can be sure of that. Aduna yamna chum harbasing do harba thazabasing is amazing thazabasing lenos ayu hang asin nangam sungai khangbra. Do you know this? Do we know this? Asin nangam sungai khangbra. Irang oigera, mihat mipun oigera, aduga saunaba oigera, lan oigera, kudingmak singsigi horak phamse ama khaktang ne only one primary cause, sin. Sin. Pap. Amasung pap ki manghan bagi its corrupting nature. Manghan bagi go manghan bagi mon kudingmak sing do mai sorry wahi pa na khangba na maram oiraga hairiba ingthaba purakpasing asina ingthaba puraknabagidamagta they cut right into the heart. They cut right into the main problem. Asig means si tarapon asig means sin tarapon asig now adu chin thira iba yeng thiriba laman kuning bagi uriba khuding mak sinu kara dagi lakuna pap dagi adu oiba target ingthaba purakpa mi sing khangi oh asig ichil ina singasen asigum wasing harba khuding mak singase makhoi gi nungda paliba saitan na makhoi nungda laiba sengdeba pap khuding mak sinu maram orakan uhalapane adu harba ichil ina sing adu gi mayokta personal on loksal laga moida a personal and attack toning or revenge on bagi wakal adugi mautadi moidang numsiba power ga lonena sargi thong yai besing adugi missing den oy hangbe wa hangde this defines our life now and today asi punje nang amasung aibu hojik define tawra. And here's the second reason why these peacemakers are peacemakers. They deal because they know the primary cause is sin. And they know its real corrupting nature. They deal with it. They deal with patience and love instead of revengeful and shaming attitudes. Ingtaba pura missing asina. Tayong pan bagi ako bala iba kudi masungi problem kudi magi horok pam Iran kudi magi horok pam lan kudi magi horok pam nungsi heta kudi magi horok pam aduga pataba thaba kudi magi horok pam sing adu pap aduna ne haiba su mayek sing na khangba na maram oraga haiba thajaba sing asina tawba se kaino nungsi baga khang haibaga loina na haiba problem sing adu solution sing adu yenge aduga wakal khalle nungsi baga khang haibagi wakal loina na atop me do ikai be pinya bagi aduga laman kumning magi wakal natana. Again, they deal with the problems with patience and love instead of revengeful and shameful attitudes. Manga zanu ta zanu ikai razunu aingon da suk sola khibani mangon tangkai na manga so adu wakal do lo na ingta purak mi sing sate maram di khangi kaino han hype over ta asigi pa bas atop mi sing do katang lebe aingon do sule ai khoi da lebe pa do mayek sin masak khang mayek sin khang do ben ichil inausing atop thaz da be ichil inausing atop thaz da marup sing oigera aduga singlu manung da ai khoi da lalak pa mi sing sorak pa mi sing aduna tauba pa do ai khoi na su isori thal yaw do bo ta tauba ya ba ngak tane.
Kariguma matam dadi aikoina lalakpa mising adu aikoina treat tawba maong se aikoina sunglan lalor doba aikoina sunglan landra mi amagi maong dane adubu asengba Christian na moina asengba ingteba por mising amoina aikoigi nungda lairiba pa aikoigi asonba isorgi pangal amsung dharma chenbagi khawrangba amsung asengba thamo isorgi matik ngal adu pam adugi wakal khudingmak sing adu glana oh hairiba se aingon do oiramba yabane adu magi thaujalna Jesus Christ gi nungsiboda maram orga aibu Bibane Prabhu Aibu Mateng Pang Ichil Naus Mateng Pang Aibu Lalab missing Asida Kopi Nabagi Pangal Aingon the Pinabi Aibu Lalab Aingon Lalab missing Asida Naki Napi Unabatol Aingon the Pinabi and the ultimate example of peacemaker is our Christ. Jesus Christa Pap Yautaba Pap Kangdaba Pap Todaba Aseng but Dharma Chen Bishore. Aduga aikoina tamina kraba adugumna Jesus Christ adu chahi lisingani gi mang madu waile pila na hero na aduga sarse oda sing adu aseng bagi haibo oba targadi haiba sing adu wain bada matik chaba Jesus kaktane pila oigera herod oigera Rome gi sipai sing do oigera sarse gi oda sing oigera pap chen mangaktane pap loina maktawe Pap chen mo sing aduna aseng mahak adu wain mane aseng mo gi aseng mahak adu pap chen adu wain no man traga no mo so den lakin ma wain adu ngak tung thamaga Jesus Christ. Now Herod Pilat sa gi oja sing ngak tung kaw khise nangam sungai pun sing ngak tung wakal khanse Jesus Christ lakin matam da kari no khoi gi warma pun si do kari no khoi gi pun si do ma bu yang na mi sing Magi mayok to live missing. Jesus Christ yaram the missing ne ko. Majo ko yek no bane. Kamana malai. Name na amasung no lugna. Masagi aning bapamba khudimok sin thalo adun dra Philip yapno ani the Paul haibado. Isor ge mana bodu chet na pai ke do bukum na khanduna. Masamak the mu bi so ong loduna mina emagumna ai khoi gi damakta laki bini mana. I mean, think about it. Adung man hypetang wakal khaling adum ai khoi gi punsida atopa mi sing na torokpa aranba sing aduga nangam sung aina Jesus Christ gi mafam lam sung isor gi ma to kraba aranba sing aduga khalona boy ba targede itili now sing Ngasigi numit si uba phangba matik chaba kanamat leite sida Hadu sorry yang na boram bai khoi ase Jesus Christ na mahaki asengba punsi aduna amasung asengba iratpul oi bagi punsi ka thopi ba dugi mapal na aduga numi humni subade hingat pi ba dugi mapal na isor gi lam leram bai khoi da ingthaba oyan bima He became peace. Ai khoi ma sang dai na bi. Paul and Timothy the haibu no kaina. Me am sing sorry ma sang na bi am king lei aduga mi do kano Jesus Christ. That is our Christ. Adugi Christa adugi ingthaba purakba ingthaba semba ingthaba piba Christ aduna nangam sungai na khrum li bese. Ma na nangam sung ai gi pam sung ai gi som do karam haina yeng bi ki is announcing Aikoina pap to khudingi sargadagi nongthangi chaina kalakado oiba targadi chairam na tardo kana kana lekho imrakta adu bijil inausen nangam sungina Jesus Christ thajring mangna ko hingam punsim mahing aduga hauji hingi basi gamtang khallaga amte yengbi pap ke tong mondi sibne ko sibra na adu isore ko pap adu Jesus Christ ko pap tu na thai bagi thabang na thai bagi maong dana te adu akoi na tor pa na u bagi man amata te adu ma ki nungsi bada khang hai badu gol na ai khoi na pungning honglak pudu ngai bi bagi maram He showed mercy chanbi badu ko upi bagi maram ni nangam sungai na kan bi phangi ba nangam sungai Christian oi aduga Christian oi ba matam asi phau ba ko na pap tor busu hauji phau ba ai khoi na kok pi phangje And think about you and I. Nangam sungai gi matang amu kan se. Sabau don to mi miam le. Jesus Christ gi dagi kokpi Prabhu pap to mo khuding gi Prabhu ana prayer confession nang pap ti dum haidok pa adu mangon sorak pa matam par sabau don to ba.
adu ai khoi oipam thokte porcupine ke sabou ke do kap thorok pa nga ga matu sing do adu ma gi matu du na kap thora ido nandi na banate destruction ki damag ne life attempt ne thada bisil inaw sing adu ai khoi oipam thokte ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯄꯥꯞ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯗꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯇ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯏꯅ ꯆꯥꯝꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯀꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯂꯃꯟ ꯈꯨꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯕ ꯖꯥꯇꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯔꯥꯎꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯗ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯃꯒ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯔꯝꯒꯦ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯖꯦꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯊꯥꯔꯛꯑꯝꯗꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯕꯗ ꯄꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯅꯣꯔꯣꯛꯇ ꯊꯥꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯤ ꯇꯥꯒꯗꯧꯕ ꯁꯔꯒꯗꯨꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯃꯣꯏ ꯀꯥꯏꯒꯗꯧꯕ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯈꯨꯠꯁꯦꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ that is who we are ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯦ ꯊꯃꯣꯏ ꯀꯥꯏꯒꯗꯧꯕ ꯁꯔꯒꯗꯨꯠ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯞ ꯆꯦꯟꯕꯁꯤꯡꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯄꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕꯗ ꯅꯣꯔꯣꯛꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨ ꯐꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕꯅꯤ that is fairness ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯥꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯀꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯠꯄꯤꯕ 1 John chapter 3 verse 1 ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯂꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯪꯂꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤꯅ ꯈꯪꯂꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯕꯨꯡ ꯑꯃꯥꯡꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯊꯥꯖꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯍꯤꯡ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯍꯤꯡꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯣꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯏꯪꯊꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯣꯏ ꯏꯪꯊꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅꯣ ꯀꯧꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯏꯪꯊꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯒꯅꯤ Here are some of the practical ways to live this life of peacemaking or a peacemaker ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯗꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯕꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯍꯤꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯋꯥꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯅꯤꯡꯕ ꯀꯥꯏꯕ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯀꯥꯏꯅꯕ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯅꯤꯡꯕ ꯊꯨꯡꯗꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯋꯥ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯄꯥꯜꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ Look every situation from the perspective of the gospel ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯒꯅꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯃꯥꯡꯅꯕ ꯇꯥꯛꯅꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯂꯃꯟ ꯈꯨꯝꯃꯛꯄꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯣꯔꯁꯦ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡꯗꯣ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯪꯒꯗꯧꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯋꯥ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯁꯥꯈꯤ ꯄꯤꯕꯗ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯣꯛꯍꯟꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯤꯅ ꯊꯩꯖꯤꯜꯂꯛꯏꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯃꯤꯁꯤꯅ ꯉꯥꯡꯂꯛꯏꯕ ꯑꯊꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯋꯥ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯁꯥꯈꯤꯗꯨ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯣꯛꯍꯟꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ we take to the God in prayer ꯄ꯭ꯔꯥꯊꯅꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅꯤ ꯏꯕꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯉꯛꯈꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯐꯕ ꯋꯥ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯁꯥꯈꯤꯗ ꯑꯃꯗ ꯁꯣꯛꯍꯟꯗꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯋꯥ ꯄꯥꯎꯗꯨꯗ ꯀꯥꯂꯤ ꯇꯩꯁꯟꯗꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗꯨ ꯍꯔꯥꯎꯅ ꯂꯧꯒꯅꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗꯨ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯍꯔꯥꯎꯅ ꯈꯥꯡꯒꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡꯗ ꯌꯦꯡꯈꯤꯕꯗꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯉꯥꯜ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯐꯕ ꯋꯥ ꯄꯥꯎꯕꯨ ꯋꯥꯡꯅ ꯊꯥꯡꯒꯠꯄ ꯑꯐꯕ ꯋꯥ ꯄꯥꯎꯗ ꯀꯥꯂꯤ ꯇꯩꯁꯟꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤga ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯐꯕ ꯋꯥ ꯄꯥꯎꯗ ꯀꯥꯂꯤ ꯇꯩꯁꯟꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗꯨꯒ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯈꯪꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅꯤ and this should be us
Halabisil inausing aikoi punsina awaba khangaga ibungo maki afaba wapa aduna hen ningthi jagado bo oiba taragadi afaba wapa gi sakhi adu hen ningthi jagado bo oiba taragadi aikoi awaba khang mi sing pam doi Krishna nang ai bu pap te kan mina bagi damakta lan daba pap to daba pap khang daba mahak ni adu hatpham na chingli ba yaw amagum na chingbu matamda aikoi damakta ma si ki cross mata phaw ma hai bin ki bene si ba phaw Krishna nang amasung ai gidamakta aduki matik chawba punsi adu aikoi gidamak kathok oiba taragadi aikoi bu nungsibiba ipam sung aikoi bu nungsibiba Krishna aikoi gidamak tingkhang luhub amasung khong da yopi khut da yopi puk da ta thim adu khak na tana iswar gi asaw ba khuding mak sing adu bu thakpi gi ba Krishna gidamakta aikoi ning athiba lo bang moidro adu khak na aikoi se napal na thanbra chang ngau sang Krishna aikoi gidamakta khang khiba awaba anaba adu dadi Oh, Prabhu nang muthaga chari. Adu Krishna gi maram gi damak te izzat khara manga do ba ikai ba khara nanga do ba awaba khara nanga do ba chaipu khara phanga do ba adu gi for that matter si gi do adu gi damak te pamu ba. Izzat pamu ba khoi. Are you serious? No. Krishna gi damak te kaya po na. Hingba Krishna kini siba dongjani. Hada bizil inausing nangam sung aigi izzat ka iswar gi matik manga ka iswar gi matik manga aikoi gi mangda matam chupa lakpham thoi. Adu aikoi gi pun thori ba thodo khuding mak sing aduna karigum afaba wapa do lan hon gi gado bo oiba target yes we defended. We defended aduna ne ngasai ain high kibade. Ingthaba purak mi sing ase afaba wapa gi achumba sing adu yon thoga ingthaba tan mi sing amata nate they are strong they are firm when it comes to the gospel afaba wapa gi achumba sing lak mata de Jesu Christ thado na taga nang har kini oh halo kasu gaide Jesu Christ thado na tra boy ta nang yum ne thado kasu gaide chirkin tayong pal ai yum na tena Jesu Christ thado or afaba wapa sandok pa lepo natra bo oiba targadi nangi nangonda imung manungge ba pot karim ta pir imung manungge ba lanthum amata pir kai su gai de mang ba da ba sarga da thawage ba bor khudima Krishna pasan bir ga thame kai su gai lo thoi ngon ne ai ma ge tu ngin ne apa wa pausan to ne ase thaja ba sing mon se ayo thoi ba thodo khudim mak sing awa ba sing ana ba sing akoi pun thorok khudim mak sing asida asi wang su hang kani Haiba khudimok sing asida ai hak na tawgadoriba ai hak na nganggadoriba ai hak pun hingadoriba asina Jesu Christ gi afaba wapa ose thajidriba sigi mafamda yawada athing boigadra Will any conduct of mine hinders the gospel of Jesus Christ to be rich? If it hinders, we take the brunt gladly. We take the suffering gladly. Aduna dro Jesu Christ se boxing to kibo Jesu Christ gi maram gi damak pa kon jaba sing thabak makoi phu ba chai ba horok ma tan kar ha o Jesu Christ gi maram gi damak ta awana khang ba ishwar makoi matik chaba o hen bi de hai badu gi achum badu mar mar moi ke thagat le harawe aduga karmaina apa wa pau gi lens gi yengani so we ask this question again to look from the perspective of the gospel. How does the gospel of Jesus Christ speaks into this situation? Jesu Christ ge pa wa pau na ai awa bas ai ning ba kai bas ai ning ma thung bas ai thamoi de laman khumning ba wa khala sida ai gi chin china athi ba ngang ning ba khuni mok sing sida ai gi khut thaning ba khut asina ai khulai pa khat ning ba khut asina adu phat ba to na ba laman khumnam ba ba sana chaning ba khong asida apa ba wa pau aduna karam haina wa ngange will the gospel of Jesus Christ encourage this? If the gospel of Jesus Christ will not encourage this, I will not do it, whatever it takes. This is how we make peace. Asumay. Laman kuning ba wakal, laman kuning ba khut, laman kuning ba gidamak chat na ba ayang ba khong khuding magsing asida apa ba wapaw na thogat ta ba oi ba taragadi chat loi ngang oi khal loi taw roi isor da ipanggal ni jaraga mahak
Ishwarni aduga laman kumba mahakini aduga mahak ishwarni aduga ai magi machani aduga ai ipa adugumna oipham thoe aduga thajariba aina nungsajariba Krista gumna oipham thoe aduga ingthabagi ningthaural Krista gumna aisu adu oipham thoe adugi wakhal aduda ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯄꯥꯞꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯏ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯍꯣꯡꯒꯅꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯥꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯠꯇꯕꯁꯤꯡ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯟꯅꯦ ꯂꯃꯟ ꯈꯨꯝꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯣꯔꯁꯦ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯣꯔ ꯊꯤꯅ ꯆꯩꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯣꯔ ꯉꯥꯡꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯗ ꯄꯨꯡꯂꯣꯏ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯐꯥꯎꯔꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯒꯤ ꯃꯆꯠ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯔꯒ ꯈꯨꯠ ꯐꯥꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯈꯨꯄꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯦꯇꯔꯟ ꯑꯃ ꯗꯤꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯣꯏꯗꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯗꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯣꯃꯤ 13 ꯄꯥꯈꯤꯕꯗꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯂꯃꯟ ꯈꯨꯝꯕ ꯑꯩꯒꯤꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯄꯣ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯪꯊꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯊꯥꯖꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯄꯣꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯗꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯄꯥꯟꯕꯗ ꯏꯪꯊꯕꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯥꯖꯔꯤꯕ ꯏꯪꯊꯕꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯔꯚ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯕ ꯖꯒꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯏꯪꯊꯕ ꯄꯤꯕ ꯏꯪꯊꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯩꯁꯥꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯉꯥꯜ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯤ ꯑꯩ ꯑꯣꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯄꯥꯜꯅ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯔꯦ And here's the second thing, second practical thing. How to live life of peacemaker? Don't gossip or put discord between fellow brethren. Miwa ngang na gano. Adugo thaza bichil na sing marakta or miyam hekta gi marakta. Saurana basin gano. 미와 ngang na jam nungai phone headset ka phajana thokring matam du na kong je thamnaga phone je bang 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 sar matam da miwa ngang na jam nungai nap ahing ga tum da bi phamung amam da phamnaraga roommate ka oina boiba tar ju phamung amadagi wang ma da phaminara kan ningtham tha da boiba tar kambal ma khara thaba ma thijeng kan aduna du tawini aduna da tawini ai si chalubani adugi sumaina tawreini yamna nungai ahing lenba khanghaude aduga phone sar su ningtham thani ingrabu du sarakpani adum adu comfort lor kan adum makha dan chathaba ngaktani no don't gossip. Gossiping is sin. Miwa ngang na ba pap ni. Try na logano. Try na logano. Hik ma na ba dikat kaisu kai bale te adu bi hik ma bugi na ma da miwa ngang na boy ba tar adu pap ni adu gi chen tho adu gum punsi dagi. Tombidana mangang ba tombana tum som ingthaba pibagi mahuta ayambasingina kari tawban henna pame asomda ngangai ba mi du aina kara saungba mi moita hoine aduni ne kaidong salani adagi kaidong salani maidagi hajilani aduga asomne sida chumna lana wakal achumaran gi wakal loina wakal khanga do ai man ju hai banina adugi achumaran gi wakal loina mamhan gra kan de aina chummena adugi thekalakpaduna maram oraga reconciliation 상다이나버기 타박 투원 가도보도 낭 아무중 아이나 마람 모라가 상다이나 한버기 타박도 답탈래 aduga thamoida kokpi ningbagi wakhal galona aingonda lakhraga aina kaidong sanbaduna maram oraga kokpi ningbadu khara khatang lapna thamaganda o ai sawda matik chari na sawlaga thamba ta bisal inausin adu nang sungai oningbra ne adu nang sungai oningbra adu oifam thokti maramdi aikhoi ingthaba pibasing ingthaba purakbasing adu ingthaba sembasing adu aikhoi oigadobani ahum subadati don't spread lies and rumors oidabani khangabasing aduga oida padani khangaba khudimuk do sandopigina gari there's a saying right hainaba amakak laidai oidaba sina mahele lam mai chak padona sandokpa ko
Lies and rumors spread like wildfires. Brothers and sisters, beloved, this shouldn't be true to us Christians. 하이버시디 타즈바 아이코이다 줌팜 톡다바 와하이니 마람디 아이코이세 잉타바 삐버싱 오게도브네 잉타바 투가이버싱 오게도브 나테 아이코는 닝리바 무슨 아이코는 타즈리바 이소르시 잉타바 부락바 이소르니 아이코기 지수 그리스도세 잉타바기 닝토렐니 아드나 마부 타즈바 쿠르마기 마나 크루바 아이코이 아세 잉타바 삐버세 잉타바 부락바싱 오게도브네 마람디 아두 아이코이나 마하기 뚱 인게도바 마옹 아두니 Social media the oigera, YouTube ki comment the oigera, Facebook ki status the oigera, Twitter X account the oigera, Instagram the oigera, oing ba amek the WhatsApp status the oigera, kadi gumba nang amasung ay na igidoba nahang igidoriba, aduga nahang na share button na namo deba, kudimo sing do chintiba oidaba, aduga sing deba oibata. Don't do it. Don't spread it. Aduga matang da. Don't repeat what is hateful and destructive to others. Nang yam sokka the wahay matare, then stop there. Don't let it past you. Maram ni kay demon hype orbita di thazab aikogi nakong ase thazab aikogi nakong ase aran ahui singi miwa ngang na mayam gi aduga manghan taghan gaduba paw singi mongpham oy gadugune. Christians' ears should be the grave of every lies, gossip, and destructive rumors. This ear should be grave. Mongpam. May thadopam. Asidagi chin or kupi sunyo yon bigino. Be quick to reconcile. Yasanabda tubo bi. Na karigumba nang lalu boy patay nang musungin lalu boy patay sinup kisili na omeka to oibe adu isor thak khang the missing the su oibe adu ko missing do oining the background dagi oibe angang oigera ahal oigera adu yum palba nupa sing nangi nupi no oibe aduga kari haigani aduga nahak oibe nahak naki nupi da lalu or nupi sing nahak naki nupa or mama pa oibe nako nacha da lalu sing oibe adu oibe taragadi seek for forgiveness as soon as you can or seek for forgiveness sooner than you think you can. Kopi badu ngakpi yu haibu wahai adugo lona yamna thuna chang nang lan boy batagati adu bisil announcing higher bisit Christian ekogi chin the pakka the wahai ne khone lan matamda ai soi khre ai bu ngakpi kayumba ekogi marakta ekta ikhai angang na soi matamda angang ne kesukai ibungo adugi wakhalon da icha da lanba matam de icha jini kaino akhoi sema puni sagat pani nong phalo lam de kesukai adugi wakhalai ba pa khoi mar ya boi bata please change that mindset aduga nupi sing oge nupa sing oge lan matam lan da ba amagum ne ek uchuk aing badona lepa laibagi punsi akhoi mar ya boi bata please change it. Let's change from that. I mean, that's a bit in announcing nangam sungai khanga de akhoi soi banai soi aduga akhoi Kangdana soy matam sing lay adu kariguma matam kang soy matam sing lay adu kang soy jaga sing adu phawba e kaino madi udhau do yade adu thajaba amagi punsidagi ugodo banatte asimadi yamna mayek sing bi we are to be quick to reconcile and when we are wrong we seek forgiveness sooner than we think we can adu aikoi oigedawne adu asina I coin a lalu, nang musungain, I lalu matam, adu I quit a lalak matam de. Come on, of course, adu matam to be quick to reconcile. Adu matam to yasna bagi the mark tuna hono how be available and approachable to talk about the matter. If people wronged you, be quick to reconcile by being available and approachable to talk about the matter. Missing lalak matamda missing aduna nangonda lakpa yaba moongda aduga available or hello adu dang wari sana bugidamukta. Then here's another thing, take initiative to do so.
lalakpa miduna lakpa ngai da boy batar because mamne kaino haina hai boy batar isor ai pap karamaina kokpi ki karam mong kokpi ki adu phajana khangi isor taibang pan ai khoi isor thiru banate ma na khoi thibi rak adu mai sing na khangi pam amsung elor aram da koi sirega lengi matam dane ma na masan ba thabir kan khoi bu kan bi adu gumna ai khoi ki ipa isor ki matau tamba amugumna krista gi matau tamba amo oina ai khoi da misin lalakpa matam da su ai khoi na hai bichil inausing aduga sanglana na bagi thabag adu Tuna, and mark my word, if you call yourself a believer, a Christian, but your life is defined by being a peace breaker, by ways of gossip, lying, spreading rumors, repeating hateful and destructive things to others, and don't want to involve in peacemaking, you may not be a Christian. Christian ne hain di kauzaraga na ki punsi do ingthaba thugai bagi punsi mahing aduda miwangang na bagi mapal na aduga oida padaba mayam ama sandok bagi mapal na aduga atopa mi singi awabada celebrate to bagi mi ama oiraba aduga atopa mi amana taba matamda saunaba hena hengagadoba adu irang hena hengagadoba aduga nungsinada hena hengagado khudimoksin adu khangaba phawbada adugi punsi mahing aduda sandokpagi mapalna adum hingba mi nahak oiba taragadi pungning hongningna pungning hongdana adugumba punsi mahing aduda nahak hingba oiba taragadi nahak Christian oiramdaba oibe ani Christian di ingthaba pibasing ni ingthaba thugaibasing nate aroba adu khwai maru oina karam haina thajab oikrab nangamasung ai ase ingthaba purakpasing adu punsi du hingani primarily and most importantly, how do we Christians live this life of peacemakers? Preach the gospel. Isor khangdriba misingi mafamda mamni pap jemba singa du isor ga hoji phawba land leire adu aikona romi pandu amada uba gumna isor gi asaw bodu sengdeba musung pap do singi matakta adum haitharaga leire as God's mercy is new every morning, God's wrath over sin and sinner is new every morning. So preach the gospel. Moigi kwai mathau taba du isor ga ingthaba Mari Labor, the Isorga Sangainabagi Punsi, and Adumako Punsi, quite the Matota, Aduga high missing in the Koi Karoleka, Equi Karoleka, the Loinamagli, Isor Kangriba, Marumapangle, Isor Kangriba, Immunungle, Isor Kangriba, missing out of Puruptagi, Atopa Kangluptagi, Atopa Jatsing, the Atopa Mapamsing, the Atopa Jati, Atopa Londagi, Atopa Lacing, the Kuding Maxing, the Apaba Wapa Sandok Pam Toe, Hiriba, Adu, Ikoida, Ikoi Punsi, the Christian Punsi, the Upam Tokpa Amane. We are and we ought to be peacemaker to this broken world by preaching the gospel and pleading man on God's behalf be reconciled to God. Kairaba amasung langi amasung awabagi makeup mirau koldana thalaba kairaba taibang pal asida ingthab amasung sangdana purangna bagdam nang amasung ena mangkraba tawasing humna tawdo base kaino isorgi mauta aikon makoy kapcha gado bo nonja gado base kaino isorga sangdaina bi jesu christ de thaja bi jesu christ adun chahili singni yamang bhag la e hinge si phume du hingat kre aduga dharma chen bo oina bagdam ta pap khang de ibungo mak bu pap ohelle nang amasung thaja bagi mapala dharma chen oina bagdam adu isorga Sangana Bugidamaka, Aduna Chanbiduna, Jesus Christ can be Amusung Prabhu or in a lotion view. I see I quagi Tabakne. I see I quay Punsino from Topoli. You know what has a visit announcing. I have inked up Prabu Punsi him but missing I could Lana Logani. Lana Logan Madam Simian. Tongjabakar Panga with Paisaka Panga with the mouth or Igakun Bakar Panga with the Tobogum Ubasing Tato Sanaba Man missing Sulagani. Uningbo usuno hining by suno adu ngangning bangang suno adu aikoi gi kok lege do aikoi gi thamoi ibu ma ki mang ma ki matik mangal amusung mang khaba wasing na kan biba phangba adu isor amusung ma gi missing gi marakta ingthaba gi punsi mai hingba adu gi khawrang zaba adu glorani hiram khudin musni tobo oiba ta gi phangba ming khuding mak phangba matam aikoi penthok pa missing oise
ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯔꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯁꯣꯔ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯁꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯃꯐꯝꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯋꯥꯁꯛꯄꯁꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯀꯧꯒꯅꯤ. We will be called as the child of God. ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯀꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ? ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯪꯊꯕ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯍꯤꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯙꯥꯃꯣꯔꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯔ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯁꯣꯟꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯎꯕ ꯎꯅꯤꯡꯉꯨꯁꯨ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯧꯒꯅꯤ. God will call us as His child. And that is who we are now. ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤ. ꯏꯁꯣꯔꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯥꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯥꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯝꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯦꯊ꯭ꯌꯨꯅ ꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯀꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯃꯈꯣꯏ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯀꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ? ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯃꯛꯅꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯀꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ. ꯃꯍꯥꯛꯃꯛ. This is a declaration from the very mouth of our Father that we are His child. Nang amasung and if you are a believer, nang Christian oiraba, aduga taibang panbada ingtaba purakpagi punsi aduga Jisu Kristo gining thau leibakta magi manai amo oina hingpamda punsi hingaba aduga adugi punsi hingba oiba taragsu mising nangonda ikai ba piraba aduga tongan ba thaidino myam piba oiba taragsu pothabiyo asige chumbasida ipana nahakpu mahaki macha haina kauge. Be content in this truth that God has called you and I His children. Pap chenba amo ina taibang panbada awaba khang gadawagi sarupudi isorgi macha oina taibang panbada awana khang mahina pai. ꯑꯗꯨ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯈꯛꯇꯪꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅꯅꯤ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 1 John chapter 3 verse 1 ꯑꯃꯁꯨꯡ 1 ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯄꯥꯟꯕꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪꯗꯦ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯃꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯁꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯛꯅꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯐꯠꯇꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯍꯟꯊꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯕꯨ ꯌꯥꯗꯕ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯖꯥꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯂꯣꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯕꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯀꯧꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯄꯥꯟꯕꯒꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯃꯥꯅ ꯎꯠꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯄꯥꯟꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯈꯥꯡꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯏ ꯃꯀꯥ ꯂꯥꯝꯅ ꯉꯥꯟꯒꯗꯧꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨ ꯈꯧꯔꯥꯡꯖꯔꯒ ꯍꯤꯡꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕꯅꯤ. While suffering in this world as His children, we long for the day when we will shine with His glory as His child. We long for that day. Every Christian, every peacemaker long for that day. Are you? Nangdi. Aidi. Jisu Kristo mafam asida piriba wasakpa ase nang amasung aina hojik taibang pamsida tawba ngamba aikoina khara tawba ngamba aikoina khara laman khumba aikoina khara thina chaiba adudagi khudup lak hena phaba potne se. It is beyond comparable with whatever we can do here on earth. Oh, si make sena sengna khangse. Adu bizil inausing. Aikoi shori masa sing. Taibang pamna khangde. Adu mathau ta de. Aikoi ningthona pamba dadi ingthaba purakpa sing amon hingba punsi do aikoi gi ningthona aikoi dagi pam. Adu ma ki macha sing amo oina khona taibang pamba di hingbada ma ki macha amo oina aikoi bu taibang pamba gi mang utpi ga doba achoba numi adu khorang jabaglon hingbadu aikoi gi prabhu aikoi gi ningthona pame. Adu gi punsi do nang amasung ai hingminase. Hoi, aikoi sole.
ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯡ ꯂꯩ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯞꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪꯅ ꯈꯪꯅ ꯆꯪꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯡ ꯂꯩ ꯍꯣꯏ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯀꯣꯛꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯡ ꯂꯩ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯣꯛꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯡ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯥꯖꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯊꯧꯖꯥꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯄꯤꯅꯕꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯊꯪ ꯄꯤꯅꯕꯤꯔꯤꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯌꯥꯊꯪ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯏꯪꯊꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯏꯐꯕꯅꯤ ꯃꯇꯩ ꯃꯅꯥꯎ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯁꯤꯡ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯁꯤꯡꯅ ꯍꯦꯟꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯡꯅꯨꯡꯁꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯜꯂꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕꯁꯤꯡ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯣꯏꯔꯦ ꯀꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯣꯏꯊꯦꯡꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯊꯣꯠꯆꯟ ꯅꯧꯁꯟꯕ ꯀꯦꯗꯤ ꯀꯦꯗꯥꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯅꯠꯇꯦ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯍꯣꯡꯕꯤꯔꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯄꯥ ꯊꯣꯛꯅ ꯍꯤꯡꯅꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯍꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯦꯗꯤ ꯀꯦꯗꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯐꯦꯔꯦ ꯐꯦꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯍꯤꯡꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯍꯤꯡꯁꯦ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯅꯨꯄꯥ ꯊꯣꯛꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯅꯨꯄꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯅꯪꯕꯨ ꯊꯥꯖꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯨ ꯆꯥꯡ ꯇꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯪꯊꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯍꯤꯡꯂꯤꯕꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯪꯊꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯍꯤꯡꯁꯤ ꯍꯤꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯀꯧꯕꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯀꯧꯕꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯥꯁꯥꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯌꯦꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯌꯦꯡꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯗ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯍꯤꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯐꯪꯕ ꯐꯪꯗꯕ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯁꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔꯒꯗ ꯀꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯠꯂꯤꯁꯦ and that matters most ꯑꯁꯣꯟꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯅꯦꯝꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯣꯂꯨꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯣꯟꯊꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯞꯆꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯥꯟꯕꯤ ꯍꯩꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯈꯧꯔꯥꯡꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯏꯪꯊꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯤꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯧꯔꯥꯡꯁꯦ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯁꯦ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯒ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯅꯍꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯁꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯅꯍꯟꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯜꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯁꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯁꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯁꯥ ꯇꯧꯖꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯡꯗꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯑꯒ ꯍꯤꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯨ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯁꯦ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯌꯦꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯁꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯌꯦꯛꯁꯤꯡ ꯎꯠꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯍꯥꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯧꯔꯥꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯌꯦꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯕꯨ ꯀꯟꯕꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯜꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯍꯥꯛꯁꯨ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯎꯕ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯕ ꯌꯦꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯕꯨ ꯀꯟꯕꯤꯕ ꯃꯄꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯅ ꯊꯥꯖꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯞꯇꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯍꯣꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯊꯥꯖꯕꯤꯌꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯍꯥꯛꯄꯨ ꯀꯟꯕꯤꯒꯅꯤ ꯅꯍꯥꯛꯄꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯀꯧꯕꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯛ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯄꯥ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯃꯜ ꯀꯔꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯅꯪꯅ ꯐꯪꯅꯤꯡꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯒꯣꯜꯗꯨ ꯐꯪꯗꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯁꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯀꯞꯄꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯠꯇꯅ ꯅꯣꯛꯄꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯇꯥꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯤꯔꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯋꯥꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯍꯔꯥꯎꯕꯒꯤ ꯄꯤꯔꯥꯡ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯌꯦꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯃꯥꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯥꯟꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯔꯥꯎꯕꯒꯤ ꯄꯤꯔꯥꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯄꯥꯟꯃꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯍꯥꯛ ꯌꯥꯎꯅꯤꯡꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯎꯅꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯊꯅꯥ ꯇꯧꯁꯤ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯜꯂꯦ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯉꯥꯜ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯩꯁꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯩ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯤꯄꯨꯟ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯡ ꯂꯩ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥꯁꯤꯡ ꯊꯨꯡꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯡꯕ ꯊꯨꯡꯗꯕ ꯈꯔꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯪꯊꯕ ꯄꯤꯕ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯂꯒ ꯏꯪꯊꯕ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯈꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯄꯥꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯄꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯀꯥꯏꯖꯩ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯏꯀꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯁꯨ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯍꯥꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯁꯣꯟꯕ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯧꯅ ꯈꯪꯕꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯈꯛꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯣꯛꯄꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯆꯥꯟꯕꯤ ꯍꯩꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯊꯟꯕ ꯁꯥꯎꯕꯗ ꯇꯞꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯊꯧꯖꯥꯜ ꯄꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯏꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯣꯔꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯥꯛꯆꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯞ ꯀꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯏꯪꯊꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯍꯣꯡꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯞꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯅꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯏꯪꯊꯕꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯔꯦꯜ ꯑꯗꯨ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯛꯇꯝꯒꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯁꯣꯔ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯄꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯆꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯔꯪꯅ ꯈꯨꯠꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯕꯒꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯃꯥꯡ ꯎꯠꯊꯣꯛꯄꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯣꯛꯄ ꯂꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯟꯕꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯆꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯪꯊꯕꯁꯤꯡ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯈꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯊꯥꯖꯕ ꯌꯥꯅ ꯈꯥꯡꯕ ꯇꯝꯕꯤꯌꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯞꯄꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯅꯣꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯡꯕ ꯀꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯤꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯔꯥꯎꯕꯒꯤ ꯄꯤꯔꯥꯡ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯥꯁꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯏꯪꯊꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕꯤꯌꯨ ꯌꯦꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯅꯤꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯥꯃꯦꯟ